Izložba Mihajlo Idvorski Pupin, stvaralačka koordinacija, želi da pokaže ne samo naučnika i izumitelja Mihajla Pupina, već i velikog mecenu, filantropa, pisca, političkog radnika. I ovde su sabrana uglavnom njegova malo poznata dela, ali koja su gledajući sa aspekta ljudskih doprinosa gotovo nemerljiva. Ove godine obeležavamo 160 godina od kada je rođen Mihajlo Pupin, 90 godina od kada je za svoju autobiografiju Sa pašnjaka do naučenjaka dobio Pulitzerovu nagradu i 100 godina od kada je osnovao prvu od svoje 3 velike fondacije. Nežna prijateljstva sa mnogim naučnicima i umetnicima početka 20. veka ostavila su trag ne samo u nauci, već i u kulturi, u istoriji i umetnosti, tako da kada govorimo o Mihajlu Pupinu mi govorimo i o Paji Jovanoviću, Ivanu Meštroviću, Jovanu Cviću, Albertu Einsteinu, govorimo i o velikim industrijalcima i bogatim i značajnim ljudima Amerike od Carnegiea do Rockefellera. Zbog toga ova postavka otkriva čitav jedan svet značajnih i sjajnih doprinosa koji se najbolje mogu sabrati u jednu misao Mihajla Pupina. A to je da ništa čoveka ne čini toliko srećnim kao njegovo pošteno uverenje da je učinio sve što je mogao u svoj rad ulažući svoje najbolje sposobnosti.